nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio muri amasaha aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho aza kwibanda kuri byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa magingo yangaya. Unyemerere wowe utarakanda subscribe cyangwa se sabone ubanze ubikore ubundi dukomeze n'aya makuru ndetse mu by'ukuri aho tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane aza kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Lawrence Kanyuka umuvugizi w'abarwanyi bafise 23 yongeye gutangaza ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butifuza ibiganiro ndetse agaragaza n'ibyo yise ibimenyetso simusiga. Ibitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasubukuwe kuri mu myanya ya AFC 23 ndetse ibi bikaba byagaragayemo indege zo mu bwoko bwa drone avuga ko byahitanye umubare mwinshi cyane w'abarwanyi ba AFC 23. Turaza kugaruka kuri ibi bitero aho byarashe ndetse n'ingaruka byagize n'uburyo byakozwemo turaza kubigarukaho. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ibitero bibaye yari yamaze guteguza urugamba rugiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo mu bice by'umwihariko bigenzurwa n'inyeshyamba. Aya makuru turaza kuyagarukaho. Mu mujyi wa Goma abarwanyi ba AFC 23 bahinduye ubuyobozi kugera kuri meya w'umujyi wa Goma barumaze iminsi bivugwa ko yafunzwe n'abarwanyi ba AFC 23 akaba hashyizweho abayobozi bashya. Turareba rero ubu abayobozi 23 yashyizeho ndetse n'icyo yaje gutangaza nyuma y'ishyirwaho ry'aba bayobozi. Leta zunze ubumwe za Amerika basabye ikintu gikomeye cyane guverinoma y'u Rwanda n'abarwanyi ba AFC 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo budasigaye ku bijyanye n'ibikorwa by'ihohoterwa byakomeje kugenda bikorerwa bamwe mu bakora ibikorwa by'ubutabazi b'imiryango igitandukanye irimo World Food Program no kuvuga WFP, irimo UNICEF ndetse n'indi igitandukanye nka Human Rights Watch ndetse na Croix Rouge. Ibi turaza kubigarukaho muri aya makuru kandi turaza kwibanda ku makuru akomeye cyane yakomeje kugenda avugwa hano mu karere ka Afurika biyaga bigari, ariko hari inkuru itari nziza imaze kuba yamenyekana by'umwihariko ku banyarwanda ndetse n'abatuye Repubulika Demokarasi ya Kongo bakorera ingendo zabo za buri munsi mu kiyaga cya Kivu. Na makuru ateguje kandi akaga gakomeye cyane gashobora gukurikira ibyaya makuru kubera yuko ubu tuvugana biravuga ko mu kiyaga cya Kivu habaye impanuka ikomeye cyane y'ubwato butwara abagenzi n'ibintu. Abagera kuri 20 bakaba baburiwe irengero ndetse hari n'abamaze gutahurwa ko bamaze guhitanwa n'iyi mpanuka y'ubwato. Turihanganisha rero imiryango y'ababuze ababo ndetse tubasaba gukomera. Ni mu gihe kandi amakuru avuga yuko hagikomeje ibikorwa byo gushakisha ababa bari muri ubu bwato mu gihe ataramenyekana imibare nyirizina y'abari bari muri ubu bwato uhitanye abantu mu kiyaga cya Kivu. Turabigarukaho. Reka rero nkuko natangiye mbikubwira nsabe abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone ndetse kandi nanone nifurize abantu ibihe byiza by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye na Uganda. Mudakwema kutugaragariza ko mudukurikirana, mbahaye ikaze. Abari muri Amerika, Canada, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi hose mu bice bigiye bitandukanye ku migabane y'isi mutugaragariza ko mudukurikiranye ndabasuje cyane. Niba ukunda kandi ukabanyurwa n'amakuru n'ibiganiro tukugezaho ntiwagirwe kugenda udakanze like ndetse kandi nanone wibuke gutanga ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi muri comment, ariko ushobora no kujya muri group yacu WhatsApp aho ucaho ngaho hatangirwa ibitekerezo n'inyunganizi ukabona link igufasha kugera muri iyo group ukayikandaho ubundi ugahita werekezayo. Ni mu gihe kandi nta kindi kiba gisigaye usibye ko ushobora no kuba walikinga video ndetse ukayisangiza n'abandi badukurikirana nabo bakabasha kwiyumvira ibyaya makuru. Reka duhere rero ku bijyanye n'ibyo Leta zunze ubumwe za Amerika bamaze gutangaza kuri iki kibazo cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari abakunze kwifuza ko amakuru rwose yajya atangira ku miripuko na za Nyamugigima, ariko reka nkubwire ko iki kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ntago ari imirwano gusa. Ubu ugomba kumenya n'ahandi uko byifashe ndetse n'ibindi uko bimeze, ari nayo mpamvu benshi bahisemo gukanda subscribe hano kuri Region Info kugira ngo bashe gutahura ndetse no kumenya ubwino bw'aya makuru. Tugiye kwerekeza rero ku bimaze kuvugwa na Leta zunze ubumwe za Amerika
Amerika imaze gutungurana ku buryo budasanzwe ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, niho bavuze aya magambo. Leta zunze ubumwe za Amerika zisabye Kinshasa, Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba Kigali ndetse zinasaba AFC 23 nk'itegeko gutangira ibikorwa bihuriweho kandi bigakorwa mu buryo bwiza byo kurinda abakozi b'ubutabazi ndetse n'ab'umuryango w'abibumbye Loni. Ibi Amerika ibitanzemo itegeko. Ni mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye Loni yaje kuba rero hamwe na Leta zunze ubumwe za Amerika, aho basabye iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basaba u Rwanda n'umutwe wa M23 kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abakozi b'ubutabazi ndetse n'ab'umuryango w'abibumbye no kuborohereza kugera aho bakorera. Ibi Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zibitangaje nyuma y'uko bivugwa ko hari abakozi benshi cyane b'umuryango w'abibumbye ndetse n'ab'imiryango ishinzwe ubutabazi bagiye baburira ubuzima hano mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kubigarukaho nyuma yo gusuzuma ndetse no kureba ibyo Leta zunze ubumwe za Amerika basabye. Iyi nama yibanze ku gushimangira umutekano w'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi, abakozi b'umuryango n'abafatanyabikorwa babo ndetse n'inyubako n'ibikorwa byabo. Abayitabiriye bagaragaje ko umutekano w'aba bakozi ugenda urushaho guhungabana ku isi bitewe n'uko amategeko mpuzamahanga agenda acika intege, bigatuma abakora ubutabazi bahinduka mu by'ukuri tageti ndetse n'ibitambo by'intambara, kandi atari ko byakagenze mu gihe babaje gutanga ubutabazi. Ibi ngo biraba muri rusange, ariko by'umwihariko Leta zunze ubumwe za Amerika zo zikaba zashimangiye ko ibyo bigomba guhita byitabwaho, cyane cyane muri intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bibarurwa ko abagera kuri 20 bamaze kuba bahitanwa nyuma gato y'uko iyi ntambara itangiye. Mu ijambo rye, Ambasaderi Geoffrey Bortos uhagarariye Leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe imiyoborere n'ivugurura ry'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko igihugu cye kiyemeje gukomeza kurinda abakozi b'ubutabazi, abakozi b'umuryango w'abibumbye ndetse n'abasivile ku isi hose. Hanyuma rero uyu mugabo Geoffrey Bortos yahise ashimangira akamaro ko kubahiriza umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero 2730 usaba ibihugu n'impande zihanganye mu ntambara kubahiriza no kurinda abakozi b'ubutabazi hakurikijwe amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi. Yagize ati, abakozi b'ubutabazi bemera gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo batabare abari mu bibazo bikomeye. Ibi nabibonye n'amaso yanjye mu mezi ashize muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Repubulika ya Centrafrica no muri Kenya. Kwibasira abasivile n'abafasha abatishoboye ni ukwica amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Ku izina rya Leta zunze ubumwe za Amerika, uyu mudiplomate yasabye impande zose ziri mu makimbirane gufata ingamba zigamije kugabanya ingaruka ku bakozi b'ubutabazi no ku basivile. Anashishikariza korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Amerika yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na M23 kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko, Geoffrey Bortos yasabye Kinshasa, asaba umutwe wa M23 ndetse asaba n'u Rwanda kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'abakozi b'ubutabazi. Yanamaganye igitero cya drone gerutse kugabwa ku mujyi wa Goma cyahitanye umukozi wa UNICEF Karine Boisset w'umufaransa-kazi hamwe n'abandi basivile 2. Yagize ati, turahamagarira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na M23 kurinda abakozi b'ubutabazi n'ab'umuryango w'abibumbye no korohereza byuzuye ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yaribukije ibihugu bigize umuryango w'abibumbye kubahiriza inshingano zabyo zo kurinda abasivile n'abakozi b'ubutabazi mu bihe by'intambara. Ibikorwa by'ubutabazi bikomeje guhura n'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, aho by'umwihariko ababigiramo uruhare bakomeje kugenda bahura n'ingorane zikomeye cyane zirimo no kugeza ku rwego rwo kubaburira ubuzima. Raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OECA igaragaza ko umutekano w'abakora ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba. Mu mwaka wa 2026 ngo ibibazo byugarije abakozi b'ubutabazi byariyongereye
biva kuri 37 mu kwezi kwa mbere bigera kuri 46 mu kwezi kwa kabiri, bingana n'izamuka rya 24.32%. Muri ibyo bibazo 39% byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru, 28% bibera muri Kivu y'Amajyepfo, 24% bibera muri Tanganyika, 9% bigaragara muri Ituri, nta byagaragaye muri Minema. Muri Gashyantare 2026 ngo umukozi umwe w'ubutabazi yarishwe, undi arakomereka ariko ntawashimuswe. Kuva mu kwezi kwa mbere 2025 hamaze kubarurwa ibibazo nk'ibi ngibi cyangwa se kesi 709 zibasiye abakora ibikorwa by'ubutabazi. Mu ntara Kivu y'Amajyaruguru niho hagaragaye ukwibasira ku kigero cyo hejuru, kuko nk'uko bigaragazwa n'iyi mibare byagaragaye ku kigero cya 46%. Intara yibasiriwe cyane n'ibi bikorwa ni Minema, aho ifite ikigereranyo kingana na 3%. Umwanzuro rero kuri ibi bikorwa, ibiganiro byabaye bikabira ku cyiciro cy'umuryango w'abibumbye byagaragaje impungenge zikomeye ndetse zinakomeje ku kwiyongera k'umutekano w'abakozi b'ubutabazi ukomeje guhungabanywa, aho Amerika n'umuryango w'abibumbye basaba impande zose bireba kubahiriza amategeko mpuzamahanga, kurinda ubuzima bw'abakora ubutabazi ndetse no korohereza ibikorwa byabo hagamijwe kugabanya imibabaro y'abaturage, dore ko bigaragara ko aricyo kiba mu by'ukuri kibabazanye cyangwa se kibaraje inshinga. Hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero harabarurwa benshi bagiye bagirwaho ingaruka n'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umuyobozi wungirije w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi n'umuhuzabikorwa w'ubutabazi bwihutirwa Tom Feraci yagaragaje ishusho iteye impungenge ku mutekano w'abakozi b'ubutabazi ku isi, aho bagenda barushaho kuba tageti ndetse ibipimo ku mpande zihanganye mu ntambara. Ibi yabigarutseho mu nama y'ibihumbi 10,131 mu nama y'ibihumbi 10,131 y'inama y'umutekano ya Loni yabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama yari igamije gusuzuma uburyo bwo kongera umutekano abakozi b'ubutabazi, abakozi b'umuryango w'abibumbye n'abafatanyabikorwa babo, hamwe n'inyubako n'ibikorwa byabo babarizwamo. Abakozi b'ubutabazi barenga 1,000 ngo bishwe mu myaka 3 ishize. Uyu Tom Fletcher yagaragaje ko mu mwaka wa 2025 honyine abakozi b'ubutabazi nibura 326 bishwe mu bihugu 21. Ibi byatumye umubare w'abishwe mu myaka 3 ishize urenga 1,010, barimo 25 bishwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati mu mwaka wa 2025 nibura abakozi b'ubutabazi 326 barishwe. Izi kesi nk'izi zagaragaye mu bihugu 21. Mu myaka 3 ishize umubare w'abapfuye urarenga 1,010, muri bo abarenga 560 biciwe Gaza ndetse no muri Cisjordania, 130 bicirwa muri Sudani, 30 muri Sudani y'Epfo, 25 muri Ukraine na 25 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeye ko uwo mubare wikubye hafi gatatu ugereranyije n'abantu 377 bishwe mu myaka 3 yari yabanje. Yashimangiye ko ibi bigaragaza gusenyuka k'uburyo bwo kurinda abakozi b'ubutabazi ku rwego mpuzamahanga. Tom Fletcher yagaragaje ko impfu z'aba bakozi zidakomoka ku guhitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga, ahubwo ziterwa n'ibyemezo bifatwa n'impande ziri mu ntambara. Yibajije niba isi gifite icyizere ku mwanzuro wa 2730 w'inama y'umutekano ya Loni usaba kurinda abakozi b'ubutabazi ndetse n'ab'umuryango w'abibumbye. Yagize ati ese isi ntikigira icyizere, ntigifitiye icyizere umwanzuro 2730? Ese ni ukubera ko abacuruzi n'abakoresha intwaro zica abantu bakingirwa kurusha abakozi b'ubutabazi, cyangwa se ni uko bica abo bakozi badahanwa ababica? Yavuze ko iyicwa ry'abakozi b'ubutabazi ari igitero kigari kigabwa ku muryango w'abibumbye no ku mategeko mpuzamahanga ngenga ibikorwa by'ubutabazi. Uyu muyobozi w'umuryango w'abibumbye yanagaragaje ko igabanuka ry'inkunga z'amahanga rikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwugarijwe n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi.
Gahunda y'ubutabazi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo mu 2025 yasabaga miliyari zigera kuri 2.54 z'amadolari y'Amerika, ariko iyo nkunga ntiyabonetse. Ntabwo higeze haboneka inkunga ihagije nk'uko byatangajwe na Jean Pierre Lacroix, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Ngo iyi gahunda yari imaze kubona inkunga ingana na 22% byayo gusa kugeza mu Ukuboza 2025. Bigaragara ko iyo nkunga ari nke cyane. Ku rwego rw'isi, gahunda y'ubutabazi y'umuryango w'abibumbye yo mu 2026 igamije gufasha abantu miliyoni 47, ayisaba miliyari 23 z'amadolari y'Amerika. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarasezeranyije gutanga miliyari 2 z'amadolari mu kigega cy'ubutabazi cy'umuryango w'abibumbye, haracyari impungenge z'ibikorwa ndetse no kuvugurura imikorere y'ubutabazi mpuzamahanga bitewe n'igabanuka ry'inkunga yagiye itangwa. Ubu andi makuru tugiye kwerekezaho najyanye n'impinduka zikomeye cyane zavuzwe mu barwanyi ba FC23 mbere ko dusimbukira no kubyo batangaje ku bijyanye n'imirwano ndetse n'ibiganiro. Ubuyobozi bw'Intara Kivu y'Amajyaruguru bumaze umwaka wose buyoborwa n'abarwanyi ba FC23 batangaje ko bashyizeho abayobozi bashya. AFC/M23 ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverineri waryo mu Ntara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto yatangaje ko yahinduye ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. Ni itangazo ryo ku itariki 9 Mata 2026, ni ku munsi w'ejo hashize, rigaragaza ko Kisuba Ngabo Desire yagizwe meya wa Goma asimbuye Julien Katembo Ndariye. Byari bimaze iminsi bivugwa ko uyu mugabo yari afunzwe. Uyu mugabo Julien Katembo we yahise agirwa umuyobozi wa teritwari ya Lubero. Kisuba Desire Ngabo yari asanzwe ari vice meya w'uyu mujyi. Ni ukuvuga ko yari yungirije Julien Katembo Ndariye, akaba mu by'ukuri ari we wahise agirwa uyu muyobozi. Nshimiyimana Juvenal wari umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga no gushaka abarwanyi bashya muri FC/M23 biravuga ko yagizwe vice meya w'umujyi wa Goma asimbuye kuri uwo mwanya uyu Kisuba Ngabo Desire wahise asimbura nawe Julien Katembo Ndariye. Komite yahawe burugumesitiri wungirije Katembo Isesivya wari uri ku buyobozi bwa teritwari ya Lubero, nawe wahise asimburwa no Julien Katembo Ndariye. Rajabu Kwizera Elia yagizwe burugumesitiri wungirije wa komine Karisimbi. AFC/M23 yakoze impinduka, yafashe umujyi wa Goma ku itariki 27 Mutarama 2025. Yashyizeho abayobozi bashya kugira ngo bayifashe kuwisubiza ndetse no gukomeza ubuyobozi bwawo nk'uko itangazwa n'abakurikirana hafi iby'aya makuru. Ubwo AFC/M23 guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru yatangazaga isimburwa ry'abayobozi, ku rundi ruhande AFC/M23 yariraga kubera ko mu gihe ibiganiro bitegerejwe bigomba guhuza abarwanyi ba AFC/M23, uyu mutwe uratangaza ko ukomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Ibiganiro byo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya Leta ya Kinshasa n'umutwe wa AFC/M23 bigiye kongera gusubukura nk'uko amakuru atandukanye abyemeza. Ku nshuro ya mbere ngo bikabera i Burayi. Radio RFI y'Abafaransa ivuga ko ibiganiro bitegurwa na Katari kuri inshuro bigiye kubera mu Busuwisi. Ibiganiro bikazatangira ubwo azaba ari kuwa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa Mata, no kuvuga ukwezi kwa kane, ari nako turimo kugeza ku wa gatanu mu cyumweru gitaha. Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe wa AFC/M23 kuwa gatatu yatangaje ko indege ya drone y'ingabo za leta ngo yateye agace gatuwe ka Nyabiyondo muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru iminsi bike imbere y'ibiganiro yuko byongera kuba byashyirwaho ibiganiro by'amahoro mu nzira nshya y'amahoro. Ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko ibiganiro hagati ya M23 na Kinshasa bidashobora gukomereza Doha, ngo impamvu nuko intambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje. Amakuru gikesha abategetsi ari uko bigiye gukomereza i Geneva mu Busuwisi. Ikigo Center on International Cooperation cya kaminuza y'i New York muri Amerika cyemeza ko ibyo biganiro bizatangira mu cyumweru gitaha mu Busuwisi. Impande zombi hari bimwe mu bigize protocol. Mu by'ukuri impande zombi hari amasezerano zamaze kumvikanaho, ariko hari bitarashyirwa mu bikorwa, hakaba n'ibindi bitarumvikanwaho.
mu byo bari bumvikanyeho ngo harimo agahenge no guhagarika imirwano katubahirijwe ndetse kandi bitubahirijwe kugeza ubu, kuko imirwano imaze iminsi ivugwa mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. M23 n'umutwe wa Twirwaneho bakorana bashinja ingabo za leta kugaba ibitero by'indege mu duce dutuwe n'abaturage cyane cyane twa Minembwe n'ahandi. Ibyo igisirikare kirize kugira icyo kivugaho kugeza ubu. Kimwe mu byibazwa ku biganiro bizabera mu Busuwisi ni ingendo za bamwe mu ntumwa za M23 zijya i Burayi, mu gihe benshi mu bakuriye uwo mutwe inyandiko zabo z'inzira zateshejwe agaciro na leta ya Congo. RFI ivuga ko mu gihe Katari ariyo yafashaga ingendo zabo zigana i Doha, ishobora no gufasha mu kugira ngo bagere i Burayi mu Busuwisi. Umwaka ushize Ubusuwisi bwagaragaje ibikorwa byo guhuza Kigali ishinjwa gukorana na M23 ibyo yo itemera, na Kinshasa nayo iregwa gufatanya na FDLR ibyo nayo ihakana. Bizaba ari ubwa mbere rero abahagarariye M23 na Kinshasa bahuriye mu biganiro bitaziguye i Burayi nyuma y'ibyabaye mbere muri Angola ndetse no muri Katari. Hanyuma rero dukomeza n'amakuru yacu, reka dukubitire kuri aya makuru tugenda tugana no ku musozo. Ni inkuru rero y'akababaro iramutse ivugwa ni nyuma y'ibyagiye biba, ndetse ubu ngubu ni muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse yewe binakora kuri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu kiyaga cya Kivu hamaze kuvugwa impanuka iteye ubwoba. Umubare w'abahitanwe n'impanuka rero ngo urimo urarushaho kwiyongera. Impanuka mu kiyaga cya Kivu, umubare w'abahitanwe n'impanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Kivu ikaba yarabaye kuwa kabiri tariki 7 Mata 2026 ngo waba ukomeje kwiyongera. Amakuru mashya yatangajwe agaragaza ko nibura abantu babiri bamaze gupfa. Ibi byongeye kugaragara tariki 9 Mata 2026, no kuvuga ku munsi w'ejo kuwa kane, mu gihe abarenga 20 ngo bagishakishwa, naho abantu 23 barokotse iyi mpanuka. Ngo ibyemejwe n'inzego z'imiryango itegamiye kuri leta ikorera muri teritwari ya Karehe. Iyi mpanuka yabereye hagati y'ikirwa cya Ijwi na Karehe, aho ubwato bwa moteri bwitwaga Satellite Kabulu bwari buvuye ku isoko rya Sakiro muri shoferu ya Rubenga bugana imikengere muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko sosiyete sivile muri teritwari ya Karehe bitangaza, uko amasaha yagiye ashira niko ubukana bw'impanuka bwarushagaho kugaragara. Biravuga ko imirambo ibiri, uw'umwana n'uw'umugore, yabonetse maze irashyingurwa. Icyakora nibura abantu 20 baracyaburiwe irengero, barimo abagore n'abana. Amakuru atangwa n'abaturage agira ati: ejo twavugaga umuntu umwe wapfuye, tutazi niba hari n'ababuriwe irengero. Uyu munsi amakuru yarushijeho gusobanuka, ariko imibare iracyari iy'agateganyo. Kubura urutonde rw'abagenzi bari bari mu bwato byatumye bigorana kumenya umubare nyakuri w'abari baburimo. Impamvu zateye impanuka, sosiyete sivile Karehe ivuga ko iyi mpanuka ishobora kuba yaratewe n'ubwato bwari bwarengeje umubare w'abagenzi bufatanyije, aho ibi byaje kubaho hakazamo umuyaga mwinshi ndetse n'imivumba ikaze muri iki kiyaga. Abaturage bavuga bati ubu bwato bwari butwaye abantu benshi n'ibicuruzwa by'ibanze. Ikirere kibi cyatumye ibyago byongera ku kibazo cy'ubucucike. Mu bantu 23 barokotse, nibura 10 bahise bajyanwa kuvurirwa mu bigo nderabuzima byo muri ako gace. Abayobozi bo mu mudugudu wa Kaburu wa mbere mu gace ka Mbinga y'Amajyaruguru batangaje ko ababuze barizwa cyane mu duce twa Makengere, babarizwaho bita Mweha, Bukanyi, aho bita Nyamishonga ndetse n'aho bita Ruzazi. Abaturage bagize bati imiryango myinshi ntiramenya amakuru y'ababayo, kandi abarokotse batakaje ibyabo byose. Haramaganwa rero ibikorwa nk'ibi ngibi bishaka gukurura impanuka kubera ubukana bw'impanuka. Sosiyete sivile irasaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo kwihutira gutabara. Baragira bati hakenewe kongera imbaraga mu gushakisha ababuriwe irengero no gushyiraho ingamba zihamye zo gukumira impanuka nk'izi mu bihe biri imbere. Iyi mpanuka yabereye mu gace gakorerwamo ubucuruzi bwinshi. Buri kuwa kabiri no kuwa gatandatu isoko rya Sakiro Kishenyi
ryo ku kirwa cy'Ijwi rikurura abacuruzi benshi baturutse kare, bigatuma habaho urujya n'uruza rwinshi rw'amato. Nubwo biteza imbere ubukungu, bitera n'ingaruka zikomeye mu gihe hatubahirijwe amabwiriza y'umutekano wo mu mazi, aho biteza impanuka nk'izi ngizi birangira benshi bazitakarijemo ubuzima. Ngayo nguko rero, reka mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kugeza kuri uyu munota, aho muri mu bice bitandukanye mwe mwari muduteze yombi. Turasubira mu masaha ari imbere, nabwo turaza kuba dusuzuma iby'amakuru abagezweho. Munyemerere rero mbashimire mbabwire nti mugire ibihe byiza ndetse mukomeze kugubwa neza. Umunsi mwiza, ciao ciao, hasta la vista.